Mari kita baca ta'awud bersama-sama. Dan selanjutnya berkata, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaha 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 nala waqaha bana wafa naga khona hada naso fanada nasoro orona wa oro saja sakowa sawaba yahada wahaba syadada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kita ulang sama-sama dari atas. Nawaha Bismillahirrahmanirrahim. La ayah, la ayah, la ayah. Ya ya ma ya. Sudah itu semua kenapa? La ayah, la ayah, la ayah. Ya ya ma ya. Ya roh wa ya haya. Oh ya soya faya. Ya saro oh ya ma ya zada. Khoyala ya sya'a ghoyama. Kaf lam mim nun wa uha. Lam alif ya hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Arada wadaqa faqara. Arafa rafaqa faqada. Zara'a razaqa qatada. Rafasa saraqa qaraba. Syafa'a gharaba adaba. Ya Allah. Sekarang baca huruf hijaiyah sama-sama. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa.
صدقت بعين وانفع كفلم من الواو هكلم ألف همزة يا ulang alif bata ta jim ha kha dal dal ro zai sin shin sad ta ta da ain wa fa of kaf lam min nun waw ha lam alif hamzah ya. Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Batasa sama dengan batasa. Babata tabasa sabata. Asaba badaro sabaro. Wasako taroka baroja. Basako tajama rosata. Asaro rotaba batama